Maneruan yang mata nomor 2 di bata. Dihitau selalu na terlumu bima di bona di hasudon baik si bane-bane. Lihat perhorasan di habis saluhuna terlumu bima di bona di hasudon. Langsung mamuse godak si parorot agian di parorot adat di parorot tuhan taulaw tadi bagas tikyon sonak suhari beribu satu nasidum taulaon anon parsor matuon di natuaton las padumuda mama tinaho ektio binatu pasuhatan bayma di habis dia tio padum matua saatan banda mama. Sada dilehoko dihami saluhutna kesehatan boy hami lamar didapat kini awang nami di bagasan apalatikyon nang jumulur hatmata potongko di bahini Tuhan di adat persari madoni amang namion ku pasahat tami matuho Tuhan asa hotok tong nacampur tangan di tunga-tunga nami asa hotok tong namaminpin ulaw nun Tuhan siya na magbuka sa ato na marujuk pe asa tok di purbadiami namian di tunga-tunga namin di bagasan na platikyon mga leon dami ng las ni roha di kaduk mulu namin di ulaw o bartu adat na habatahon namin atok Tuhan maulyate maniho tuan di purbadiami matoktong di bagasan mulu namin luhot hatang na badiamian di bagasan mulu namin maulyate maniho Jesus Tuhan namin. Haleluya. Amin. Sadarian, seorang mahatani Tuhan, Tuhan di bahasa Indonesia, Wahyu pasal 14 ayat 13. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan merenungkannya dan melakukannya. Amin. Mari mandok mo ni ati siyan kay buwan ni suhit. Tuita sa loob na naliyan na humamuli. Na bersangapi raja ni Partubo nami, raja ni Dumas Sahuta, raja ni Dumas Saulaon, boru bere nang ibebere terlemo bima dihamu sa loob raja ni hula-hula nami. Patorang kuma partarobon nami tubonan ni hasuhutonon songon hami paiduan ni suhut. Yo punami na margoar namora sinati pasaribu. Anak nabidu na barjulumay parik na bulon. Nabaduahon tadean. Nabaduluhon opo mora na uli. Nababaton opo dulok saribu. Nabalimahon opo gijang raja. Nabaonopon Raja Mirda, nababituhon Raja Riuk-Riuk. Upaduro mamu sa tuhami, siyan nabitu nakining siyan parik na bulon. Mangalak buru ni Raja boru si barani si Takola.
anak na 5. Perjolomay sampai 2. Nabaduahon Raja Bupunan, iman non naturut tuhami Raja Bupunan. Nabatulun datu ronggor akan yung mana sida parsimitara. Napapaton upurocang. Napalimahon datu bagor. Nangapala adong anggo dito bohon. Upadurog kami mamuse naurok na kining siya na 5 siya Raja Bupunan. Mangalak buru ni Rajay buru hutahayan. Tuluma yan akon na. Nabarjulumay upu tua jojor. Ima na adong disibange-bangeon termasuk matudamang nauksor matuaon. Seniman no partaropon ni halawan di sibange-bangeon. Napaduahon panalubog perjolo ima na tuhami na tinggal di haunatas. Na tinggal di haunatas ate. Ima pardumon namin no gabi pa'y 2 ni sutang so. Napatuluhon si Nangnay Naga. Molodang adong dito baon. Ipangarat tuwad doon. So kung di mapartarbon nami, tubonan ni hasuto noon, ima na ulo nakitua jojor mahalaw masyakangan siya kami na tulo na kining anak ni Raja Bupunan. Ipiamang dihamuna bona ni hasuhuton. Ima nak kining siya no puto jojor. Raja iyo puto jojor. Ima anak nga raja berdinding. Namba mabuat guardo pungi do muse anak na ima si dingding. Si dingding berdinding. Nama ngalap boru rajai ima boru siahan siapet 2. Upungi nak kiningan setawi lubadik. Ima si dingdingi anak ngasada ibotong na 2. Iboto na siya kangan may ipahuta dopong may ima tulong panggalagala goparan ni akamang morunami ima oputanar. Si nomor 2 may ipahutahame may tunadulok tonggo tumarga majuta. Yan ang idopong nakinig sada ima si dingding. Namangalak boru ni Rajai ima boru siahan na siap pedua. Opong kami berdindingi nakiningan gabi doon maranak merburu. Anak ida upungi 2 boruna 2 syaka ngamai na pinag marhuta di imana di guari opu sumanggar na marhuta di kota Cane na badua homai partuko na guari masih tuko imana marhuta di lubajulu si bange-bangeon opung na boru nami 2 nak kining di pahuta da opung mai ima tuhuta kaul guar namai opu sibilem. Napa 2 homai di pahuta dopung ma tupaduman ima opu sisihat si bajuta. Opung kami ima partukoti mangalak boru ni Rajai mai boru si mangucong sian huta nasona. Opung kami on situkok nakingani gabi doon maranak merburu anakna 2 boruna 2. Jadi iwanak kiningin nahudokon anak syakka ngamai na diguari mai na mangalap boru ni Rajai boru si mangucong manang naidok may opui opu gulotang. Jadi anak nga nomor 2 may opu si Saria ima naiguari may ima anak nga opu si Saria ima hame may namadok kataon. Jadi tutarip may muse nakiningan ano nakita boru na pinahutan ni daw pong may tusibarani dohot tumunan dolo. Jadi anak na jadi setabi jo ya cari abang odong yang alai woi mak pati kos domangi. Jadi anak ada 2 ini kepartok gedi tarik mai mamuse imana tu 2 bang
nata padop-padop na di Jolo Jabor. Anak ida mangi opat. Siak kangamai ima opu gulotan. Na parjolo na mangalak boru ni rajai ima boru 5 juta. Na paduahon opu pedi na mangalak boru ni rajai boru 5 juta. Na patuluhon opu maruap na mangalak boru ni rajai boru 5 juta. Na paupaton ima sekarian pasar ibu na mangalak boru ni rajai tong boru 5 juta. Ibotona 2 nak kiningan na pinahuta mai ima sada mai tu siwarani. Na padua homai pinahuta tu siagian bonat dulu. Jadi tabuat mamuse taroboh jujur ngolu tu dawangon nima damang naksar matuon ima opurunggon sian opu gurot tamma ima syakangan anggo na dua naksar matuon na padu di Jolo Jabon. Ima opu gulotang anak nga 2 boruna 5 anak siak kangamai na marguar si Kasmin pasaribu nahinan na mangalak boru ni rajai boru hutapea sasitong hernipi tonggo nang jumolo di alap tuhat tahun na 2 na bangon. Anak padua homai na marguar si Kornel pasaribu di guare mayo purunggu na mangalak boru ni rajai boru si Mangucong siak Kutagalung ima nata padop ya pala partikianon boru na siak kangan di pahuta daupung maon tu marga siagian jala marhuta di Bonat Dolo. Boru na padua homai di pahuta daupung maun tu marga Tabunan na marhuta di Tabunan. Si nomor 3 di pahuta daupung maun tu marga Manurung na marhuta di Cilegon. Si paupatong mau di pahuta daupung maun ima tu marga Marpau na marhuta di Medan. Na palimahom maun di pahuta daupung maun tu marga siagian ima tok tu Bonat Dolo. Jadi ima goparan ni opung ngami ima goparan ni oputa opu gulotang naung gabi jadi nuai pepuang ba inarohakku asalam takas tu goparan di damangoma nami naung saur mar maduaon tubuh maon tanggal 24 bulan 4 tahun 1942 marsahoton tahun 1966 mangalak boru ni rajai boru Mangucong sian Hutagalo gabi doon among namion maranak dohot marboru anak 2 boruna 5 anak na parjolo di Guar maon amani Maher na mangalap boru ni rajai boru Marpau anak sada anak paduahon di Guarima Amarunggu na mangalap boru ni rajai boru Simamora anak na 2 boru na sada boru na sakangan mai na pinahutahon Tunenggolan anak na 3 boru na 2 hela sada boru na nomor 2 mai na pinahutahon tu marga Gultum anak na sada boru na nomor 3 na pinahuta na marga Marpau anak na 3 boru na nomor 4 mai na pinahutahon tu siagian Bonat Dolo anak na sada boru sada pungu pitu pahopu 2 hela sada boru na 5 pinahuta maon tu manulang 3 anak jadi pungu mas
sudah peparani damang naung saur maduaon sudah anak boru hela pahopu sian anak pahopu sian boru nono sudah mah 30 ono pahala. Saulau Ima marbot rumai Ima risyara Namaru Tuado Laiku Naburjol Tiki Ilubat jolo na marhuta Sa berjabu dahami Masih potong roa rohami Dok laiku Naburjol laiku So ni nama hula Nak tukang umet to Pino parni Laiku Naburjol apalagi tuh kamu ala satu orang main kan main raya warna kulit dulu ala bahkan nama kan apa main angkim dok ibotong anu mau kat kini bapamu pilo pernah tuh saya tuh sih bah dapotan persaulian Matuju. kita bayrawan Kami mana lo? Gaduh kami. Mulai satu hatan. Orang tidak berhak.
Madukhata ma nasabun. Buru na tua-tua, buru na poso. Bere ibebere. Sima tua ni boru. Kurang ada betul di Yodos Yamusan Senusan Yodos Yamusan. Jadi kami sang guruna alumna yang nama dok pasupa kami kuhamu masa bulan kami dan mau itu pulang kami pasal ibu terima kami sang kata guruna tua lopari sana siang lubang akala. So, kami pun dalam jangkauan lain, jadi kalau lain mah berduka cita di permodeng ni Tulangon. Jadi kami tanggal masuk serta diulang di Lamuna selalu Tulangan. Jadi dengan kami gagat yang di rumah, gagat yang di soko, bunga kami tulang ngabion maranak berguru aku namar nono gabi manamu angkat tulang kami no poso jadi kami satu gobe kami manoka sudah ulai jadi memang kita main dongan akas dodak kaning rada kami hutan kami buru-buru na pinahuta muna to si Barani dohot to si Agian aw ma oparan ni nataw to si Barani do ibotokon pero na buruku oparan ni burumu na to si Agian rabo kami raja nami dari saudi panwasamu kami mabita nauli mabita na nenggar to abat barto ni bata agiat dibasahat dihamusan hubna tulang ngami lain nami sok-sokani nak tulang ngawin atau hormay mabalu dibatik yanon. Dingamu sa luhut na paparan ni tulang ngami na sa rumah doon. Tak na mamasu-masu kami raja kami. Namangido mamita do kami tu sahala dia mata do martua di bata. Agya atau di basahat at dingamu sa luhut na akan nauli na ringan na bago na peti kami magudang na magudagi gawe si Bayan Las Kiroa suhud di hamung tujuan niya yon. Laksok songonino nagtilangku tulang perjalanan pijat. Las Kiroa ko tulang sehat na tulang. Maginulo kami sa peremuna di tanyang ngami. Tulang ngamara sa gamparan ni Daupu natinggal sa anak muna. Nagami buhay manirunori kami peremuna. Was baru kamu na tulang di bagasatan yang ngami do kamu. Dilihat di kamu sudah jauh umur. Marpino pari kamu saat kamu sudah sorma tua. Lianon itu hatta 7 lianon. Ya bila cucu. Wah. Asa pila tukak kujur ma tuburan ini tetapi di tabian. Marak tu dia pe kamu peparan yang katulaku. Saya tu sima kamu dabota para saulian. Secara khusus batu nak tulang kami baru nak tulang ador halup apa tubuh di lebuk ador ratiri tubuh di horbo saya nak sorma dua mana tulang payu di arah payu di berusaha tamu untuk tunawar ini sahat tunawar nol atau nuba sahat tapi itu gariban nabi Di kami khusus koparan ni Oppo Almangon Laburjon Laguna saya atau menuju pasar tahu mah susahku dari Baria so ini pun jadi kami tu kamu ulang kami ini mah kalau mah wangunga lima Tapi kau mah gotang hobat dulu
hangong, dohok parunang nami, dohok guru nami, dohok bijalan nami. Sedena rohamu pinapatoro hak nakahangong. Unang aku pilih kami, buta pataro kahangong dari anong siya tahun di Roma dihita dohok di kamu. Ate, kalau napapatoro hak na tua inna di bundul sidau. Baru ngagaring colong na di buhul sidau cecolo di. Ate. Jadi songonom masih dohorok putuhan mo buang. Sa sabelgamen na tong batu ni Roma, ibelgamen na tong batu ni Soko. Nung magabi na hahangon, sa tubabi na mamutong mo parang tu sonope tone ma godo udah mantan mau tu tahu ham bukan kan berani tu sonope udah kada sawo tu pasal tani tu hamuna ahanani songinang anak nani kubun nani pak apa pun nauri pun dari ke mai tu tahu ni makan betul pada mau lihat mak Matuk hata ma punguan. Sian ala ini rela ina mabingon siagian ima hamis si aspek petani Toba nabong di Kabupaten Toba sial ngadu duhai marhabak ni roha di parmoting ni na tuan dihamu punana sudung nami sebagai don nami tuhamu tetap hamu di bawah santus ni roha kalau papaton ini na pabahaton na tuan tuinganam parsatok kinani saya totong ma diramo di Tuhan di dia bihamu maringanan, di dia bihamu mangalaka. Saya totong ma dapotan aka persaulian. Mana waktu susah dia be naroh kami di son bagian bahwa bahenum ma siap kehalangan nauli me itu kadongata memahami nabiro dapat dari dahon sapak kelalaan dihita di pumuata aspek petani Toba. Song nira tutu man nadohonon patik ne mana hujur itu di tepian. Saya tu dia mau mengalah kabupaten itu tuan. Saya tomar botan akal persaulian. Sasak ni solo ma sama tu buktian. Sahak manuna tu tuan tabatar tu dengan persatok kinani. Sahak mereka tu banggabian sahak tu para warasan. Lima. Organi Ambulkon. Ada variasi teman-teman. Balik teman banggabe kita seduan. Ari muat tonggabe melalui tong berseluruhan. Kita perlu waktu di jauh persaktian. Dunia untuk kamu saya belum pada waktu siapa untuk persaulian. Saat masuk sama tuan di tiga rasang dalam malu sama tuan kamu tuan rasan. Jangan digenai, bulinai, molorak saudulan diaka na marhaha maranggi. Pangidok ketua, iba. Asal ibu, aku senang idolimuna kalau. Ima siap bungon na marata mandok tuanguna song hatan di debatai nang songoni tu ibotokku to tulekku molo lagu nelak badak mandok boru dohamu molo di bertubuh alai anak dohamu molo di pambahenan mangido au senang idolimuna dot hula muna doa kayu tokku ba sada roha mau, sada pikiran. Imana lapa taruon babatuon. Tu inganan pada ada persotok kinani. Asa sokonatan itu tua pada nami. Asa dipati kembah hujur jauh-jauh di pasaktian. Manang di dia behang maringanan. Saya di siwa yang utetong daputan angka parsaulian.
perlu Tolo hami siap tonga-tonga ni huriai laho mangalian ata tuho itu laos menebai apor siamu ibotoku au sautik diha ditikingonu ni laik nabujon godang do si ingotot tianon dinalao pature-ture di huriai alai dung di belakangan non dina 5 tahun non dang boy be ro tulagas coroi laik kuna bujon la menguji Tuhan tai alai toktong do si tabuat di bagas tamian itu layon asa unang gabe tu naso maniroa kata toktong di lewat Tuhan kita bahan di persaiton naik itu. Jadi asa songod di ujung ni songod dari bagasan na pala tikyon songod siya tumatungan huriat tay songod kapti ni kerans bunga siya tonga-tonga ni huriat tay jadi adong do uliotik so sa diyay ida tu paso-paso ni Tuhan manaw belga tu hita sa luhut na jadi Nama
Panggoraon, Parjolo masuk. Hula-hula na tua-tua. Siahan sian paiduan. Doho si Mangucong sian nasona. Masuk maham saulinan tulang rorobot na. Mangihuk muse tulang padua muse. Bona tulang si Mangucong. Sian si bage-bage. Ulit tusumo se masuk mamuse tulang si Majuta siang si Bitara magiuk mamuse ima hula-hula na punahela si Mangucong hula-hula na mahamarangi hutapea sawaninan orang hula-hula na mahamarangi dia kena tua ima si Majuta siapa cuma hula-hula na poso, ima hula-hula ni Marpau, hula-hula ni Dohot, hula-hula si Mamora. Siap-siap orang si Mamora. Rakso pinasahat tula-hula na punahera rakdo tulang rubut si Majutak sa sikapuro boleh tungarong dapat di
hati maraja nami kadoni. Ito hot tu baru merbau. Ito hot tu baru nabi tu bulu. Kadoni beraja ini. Ito hot tu evere nami do evere nami. Tu me tu liuta. Isa daw maraja nami. Dua kali pemerintah. Pemerintah desa. Omma mangkohi nasako. Tua masih tambah tua mah di Parboni jol mana torok. Di Bataro sila tua horas maita salun dari Barorot. Mau lihat mah di tua ta horas maita. Loma, lihat tu dah. Roma Muraja nami, baik panogunogon na ini.
doha mo bang. Dok, sokon tak gimana nu? Perseden doha mo bang. Naurjo doha mo na dua bang. Karlu mo bi amok tahun. Mau nilai senau di semendana kau. Jadi suatu kamu wasak ni roha karlu mo bi kakakku dok leku. Kakakku, abangku. Asa kadang mau rinuk tokon. Itu pangilapku tu kita selalu nak dua. Jadi ala ketepatan kemulat doa minuk dua. Saya kerja mau ngurung minuk dua, saya siap tu hati minuk dua. Jadi otik sesadia pangalian nami kelas maruan minuk dua teh. Jadi ima hatas yang au era hata-hata perpisahan tu itoku kakakku, laikku do abakku aja bang. Mulai aja puji Tuhan. Tuhami bonani hasuhudon anggiam ma pangiduan tomata nebata gabi ma akan anyula muna sinur ma akapahana muna tabanya kapasu-pasu nang adong di hamu saluna pasahaton nyamat tanah mertua debata kudoko kami sabonani hasuhudon para sahalinari mau lihat gudang ma di hamuna di hamu bendahara isa bendahara sektor patureon